MLA Ranjit Debbarma te EM Suhel Debbarma ni Twidulmung bai sangrong shala Padmabil Blockni BDO ni Thani DeputationYapharkha Thipramotha aboni shlai shakang baijal bari rungnok buskang ni shimi siangjakha kaitham sanmungna tiye khlaijak asani deputation pandani rally Pisil cerkaya ka coba kau tak celik ha. Eca pocis kamu sangkutan dakti mak hai ne. Ya ka coba celik ne. Hai ka coba colina. Hai ka coba colina. 123 amendment bill Shukango zora khajak tongmani haike sangrong shala hasini jota Blockni BDO ni yakte hasini haste Thani DeputationYapharkha deputation ashala hasini jota Blockni loge Padmabil ardi Blockni BDO ni Thani bo DeputationYapharkha Thipramotha ashala Tripura ekor dakti implement khlainani dakti village committee election khlainani te 125th bill amendment khlaijangnani sanmongo sangrong shala hezamara ardi Blockni BDO ni yakte haste Thani DeputationYapharkha Thipramotha DeputationYapharkha zorawo manjakha MLA Ranjit Debbarma te EM Suhel Debbarma no khoboi YDF TWF te Thipramotha ni kobon adongrok mo tini Padmabil school mat nisimi omo rally chengkha Chini Tripura ni kaisa sidan tongkha sakisa sikang bubagra saklaika sara Tripura wo tini salo mane tini 14 tarik niwo joto block no jeng tinta demand noti jeng deputation ni nai abon bisingo tongo poilano dakti khaye bisi election no mak lainai kaita kaisa engkakai nini immediately 125 amendment bill na abo parliament ti sabo implement mak lainai ta kaisa engkakai Tripura sa accord jagmani dilli wo abono immediately implement khlainani bagai tini oro oneka question khalaimano tini pungo koijon media no question thaika je blog memorandum riboi Tripura sa accord implement da ungno bai kokung kha jeng oro blog rima bai abo implement ko gya jeng chawo joto level chini kamiam sani joto Tripura sarong ni Khorang o block ni madhyame khai abo kusuk bere mo rokhona ni bagino jeng oro memorandum ribo oro blog de jeng memorandum rima bai Tripura sa accord abo implement ungya BC election ungya তারপরে হেঙ্গাকাই নিনে 125 মেমোরেন্ডাম নিয়া তবে সারা ত্রিপুরানি যে মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইমানি অমো কুসুবের মো থানায় অ ব্লক ন হইতে ডিএম ন হইতে চিফ মিনিস্টার দিলব থানায় অবনি বাগে তিনি যে সারা ত্রিপুরা চিনি ও যে এজিটেশন চেংখা ম থাগিয়া বইনো তংনাই जों अमनि परे डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बचिनि कायसा जों डेपुटेशन कटर मा खालायनाय डीएम अफिसाव गाबोननि बागै जों अमनि परे न जों तियारनाय बसकांगो चिनि बिसि इलेक्शन उनानि खूब सम्भावना दंगो का अ बिसि इलेक्शनबो जों जाहाते खायै प्रत्येकटा जागावनो चिनि Thipramotha जों जाहाते खायै आरो पार्टिसिपेट खायमानानै अबनमो जों सायथकनाय अबनि बागैनो जों चिनि आन्दोलन सालकिसा सिगां वाति पामतिनि बागै जों सेंगैमाया गता वाति पामति थाका एवं जों tini cengna suru kelaika ebong mo thagya winno tonga tinta mudda tongo kaisa ngage chini 125th amendment bill no dakti implement khlainan bagai tai kaisa ngage chini Tripura accord je khlaijamani bono badai the implement khlainan bagai tai kaisa ka VC election last 2016 no jengmani abon yagulo je period pai thangmani yagulo bo tabo omo election conduct khlaijeko abon bagai chini kame amse kabang ma chini lukurok problem face khai tongo jeta chini fan sokpaya जों खरसे जनप्रतिनिधि जों साइमानो कामी गुरि खांगा चिनि लोकर बसे कष्ट दङ दं बर लामानि प्रब्लेम दैनि प्रब्लेम कारेन्टनि प्रब्लेम गोबांमा प्रब्लेम फेस खाइ दङ बेबा जों बखा दङ याचु गियानि बागै जों तिनि अमा हाइ जों तिनि लामामा साइका ताङे हागे दाक्ति इलेक्शन कन्डक्ट खाइदि दाक्ति इलेक्शन कन्डक्ट खाइमान परे फान फ्लोंग हागे चिनि लोकरक बागै जों सामुं तां थांनाय आबन बागै कामी आमसाइरको गोबांमा चिनि लोकरक पञ्चायत जे मादे सक्ते माना दङमनि केबा मानिया केबा जों नाइसिक थांगांगाय कम्पेयर खायगांगाय दा सिटी रको हांगाय बंनि एमसी थं जिल्ला परिषद थं गोबां बंनि इलेक्शन बर दादे टाइमनो खायपायो फियाबा जों तामसा एकलायका जेचिनि टाइमो जों जे अमक खायजा गया आमन बागै जों तिनि अ जत Tripura सरक जे आमसे चिन तंनाय राव चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे चिनि बुबाग्रा नायकल फांबाय चिनि जत चिनि आमसे जों तिनि अमा हायके केसे जों मेमोरियम रितंगो अमन यागुलो
जों तिनी ओ जे 125 amendment bill ते Tripura से accord abon yagulo je chini VC election o tinta no dari implement khayangai जों मनि परे जों teibo kotor khlai जों मनि आन्दोलन अंखरनाय अब जों बस already reading jak abon bagai जों chini within through the government through the Indian government no omo जों message ri tamo je dakti je chini o demand no implement khayangai কয়টা আমচাই রগো খাইলাইকা chini joto chini je block wise जों तिनी अब खाइ दंगो अनि kwai district ni andaro तिनी angkhoroksa district ni kwai Tripura thani kwai district president ani andro tab tini deputation joli tongo chini Padmabil block Asrambari block Kalenpur block Telemura block Temungya block omoni agulo ang arobo thangai participate khai Ashala baizol rungnok buskang ni shimireli khlai phai Padmabil block tangnok buskang jora khlaija khareli aboni agolo Padmabil RD block ni BDO ni Thani kaitham sanmong ni memorandum blai ya fari rakha Tripura Thani adong rok asal ni deputation pandao manjangnai lokorok ni bangmari belai mokolok klai thotok khwaini shimi biplomni kok thum chini Khorang